Kanigiri ko All India Radio Shillong ka khubor pan puli di kasanli janai kinap bukongsan jong ka khubor. Ya kendo Menteri Rambak Meghalaya Konrad ke Sangma ya ke Menteri Rambak Duk jong Bangladesh ke Sheikh Hasina ha ke jinlet ke besau sni jong usha Bangladesh. Ka naga akord kanam dan jing kta ikipat nong Assam pentikna Menteri Korbari jong Sarkar India Amit Shah. Kutno ka jingle niam sha nong krem jong ka hima khairim da ka jinga sakhilang ulat ka jela uta thaga tharoi baru sembut Menteri Rambak ka jela uba prestun tensong bat ya chaprang kata masa ki shispak sing ka balong ru ka benta jong ka bangala ha ka snong asanang harilong garu rungkat bat ki program ba pero ki khubor ki babnya Menteri Rambak ke Meghalaya nen kesile kendo ya ke Menteri Rambak Duk jong ke Bangladesh ke Sheikh Hasina ha ke nong ba Dhaka bat ulai keren bat ka halor ki babun ki iki mat ki bukongsan ki badan jinge dei hepden ki ki ari ki bakon thopru ya ki company are ke khai ke pateng hepden ka than chete lam ni jong ke India bat ke Bangladesh ha ke ni ke jinglet ki jong Konrad Sangma se Bangladesh ulale jungoru ya ka yin patok Dhaka Central Jail ha ka ba ulale ka maburam ya oklawat keri hasi utirot sinsiem ula syayap ba pai la ka jong jing em na ka bentakari ha ka por bal sinsyar ka sarkar pereng ya kari India haswa ka ni ha gini ki kindia singi balala Menteri Rambak Meghalaya Konrad Sangma ubalam khmat ya ka kunmun mi khmat na ka sarkar Meghalaya ha ka jingle jungo ka basau singi so ya ka Bangladesh ulai keren bagi bor sarkar ke Bangladesh halor ke kam kentiu ya ke khai ke pateng ha pedeng ke Meghalaya bat kategori pemacan ha ke jengi kendo bat menteri ke tenat ki kam khai jong ke sarkar Bangladesh tipu munshi ha Dhaka ha kena jengi lang kini ki akun hon ki poi sekarai ba ki latip bat itu ya ki jat mar banyak khai mar keliang bat balai soiru ya ke sekolah MOU halor kani ke kam ka sarkar Meghalaya ke keren ru bat ki bor sarkar jong ke Bangladesh na kumta bani tekular bat ki tour operator jong kini ki ari kenang ban kentiu bat penklan susu ya ke kam jengok kai bertai pedeng kini kiri ban kentiu ban penbha ikilak penyeso bat kiwi ki benta iban yarap bat pilat ya ke jingat bet ke kam khai pateng hapdeng ke Meghalaya bat ke Bangladesh Menteri Korbari jong Sarkar India Amit Shah ula pentikna bahkan namdam ka eru ban kata persya yagi paning sunsunong jong Assam ha ka bede ba ka sekolah naga akord Menteri Rambak ka Assam usar Bernardo Sonowal ulai kendo yo Amit Shah New Delhi ning kesengi bat baru armut kini ngilang kile keran kile jumut halor kani ka sekolah usun wal lokar pada Menteri Korbari bo niada ya kejimbe jimbiang jong pinong Assam haba penya seprang ya kenu kejinge sekolah kat kun kejimi kubor hakikat tu kat ni kita nak pakai kubor ka peni bahkan naga akord kala bandan jing ta ikikat tu kat ni ki benta jong Assam bala kata nak kalian ke sarkar kana kemtat halor kani kejing kentho Kajilan joko kenuan menteri jong ke sarkar pedeng ke belapok ke jeng peniak jong menteri Rambak Duk kari Narendra Modi kala aji menjur bantau ya ke special window fund keban kini ke pang ya ke jeng airam senayeng kenang banlap pendam nan ong beheng ketu kenang banlap pendam ya ki projek senayeng na kebentar ki patba ki bahap akitop affordable but middle income kat kong ke jeng kot bor ke jeng ki hakalian kayo ke kot na kebentar kini ke sarkar kan longpung kanong kersan pisah bat ketong balabu da ke sarkar kalong hadu 10,000 klur INR kini kubor kawan Syafina ka All India Radio Shillong kasak nongkrem bat ka pemblang hima khairin jong ka jat benri nutrem jong hima khairin ka jela Meghalaya kabalong ka jingli niam man aingu yu blay bat duai kerpat ka bentak ka jingkur ku ya ka bet ka biang jong ka jat benri kala kot no anen ka med ha ka Sean Smith Dr. Balajit sinsiem ubalong usiem jong hima khairin uda ong ba kani ka ding jingli niam tenrai kabala rakhi ni do men berin daki hima khasi
Dr. Sim lo onghu bakal ni amsat nong krem kepenting kena banjai beteng ya kiriti gitu store baik kejing liat ni tendrai dibakan tobru ya kaput ketem bad ya kejing syak ha kejing raki ya kesengikut jong kesat nong krem ni keseni lai dan rengkat ru ulat kejela utata gataroy usembut menteri rangba kejela ubat plus tun song lembat kiwi de ki bakrau bateri ban ya sakhi ya kini ketamasa tendrai ke be isong kun kepada long ha ke pelau juga yang sah senit kata masa wanggala kebalong kata masa tendrai ke bapa mam jom kijat bindu garu ke bajulong man usnem ha kata yo ke baar jok benai na yuing kala sedang bat ya seprang mentah ha ke rukom ko songkun kani kata masa kalong bat aimu ya uble misi saljong ya ubalatip agak tinggaru kum upati gi para rong gi pa ni unong ai bakrau ubalakurku da kapor ot kababaha bapahu ka wanggala kabalatip ru ka tamasa gi sis paksing kabala sedang ha usnam ka kendai spa nyukung dri ha asanang dalanang songship hapok kejing kesan do sarkar Meghalaya bat balapnya da ka festival organization kani kata masa kelas sedang bagi jing ile kai kendrai bat kejing penina bagi jan bagi tiar di belatan bat sina bagi kti di balapeni bagi kenhu ni rap ladi jong katang ya ki belawan ra ha ka saras fe kebalong ka yo di tiar kabala penlong ha kini ki laisni jong kata masa ha ka sinong asanang kebalalong nadu ka nyentering unta benai hadu ka kendai terik Chief Executive Member Jongka Garo Hills Autonomous District Council GEDC Tura Udipul R Marak ulapli pedai ya kini kayau saras ha kejinge don rengkat lang jong Deputy Commissioner Jongka West Garo Hills Uram Singh Additional Deputy Commissioner UCN Sangma BDO Karongram Community and Rural Development Block Uram Krishna Chituri lembat kihe nang peniat Jongka Sispa Singh kataga 100 grams Wanggala Committee. Deputy Commissioner Ram Singh upentip bakni kayo peninam saras fair kepala penlong dak Meghalaya State Rural Livelihood Society kadi ke program ke bapok ketenak penrelung kundong jong ke sarkar India ke bakatong jongka kalong ban kenti kayo kakot kijakan kundong hingga pilar ajeng kesan pisah ya kisah nyerap ladi jong ketan ya ke jaka peliak penpra ya kimar plastik lathau ha bordong sa kasnong ke bahab achangang district Jongka Arunachal Pradesh ha ke jinglut ke bakot kumba saulak tengka lengba ke senjam jong UADC kani ke jaka kalak ban peliak penpra ya sispa sampho hadu 4 kilo ke plastik belakentat ke sisni ya kini ke jaka ke bahe kumbashi eka na ke benta-bentai ya kini ke karkhana la ai song hari kinong song jongka dong kumong jongka bordong sa UADC upentin baya mentah ya kini ke karkhana on penyahat da ke bord penyahat senong jongka tan bat ya ke plastik ke balat dep telian penuan on sa ai seki kontrakta bakin penun kam ha ke basiang surok UADC ula omru balem ba kaning senjam on la ban ai kam ai jam yaki samla jong than bat on la ru ban penung kam ni mar plastik balakantat ha ka rukom ke badan jimuntoy Deputy Commissioner Jongka Southwest Garo Hills Uram Kumar S ula pemi ka hukum apo kendon USAW CRPC ka ba adong yaga jingthe sindrom pathar hakiwa Jongka District bat kani ka hukum country kam no mador da ka babut ya ka hukum Jongka National Green Tribunal NGT la pemi ya kani ka hukum kanang ban kni perman ya ka hukum bret jaklia bat ban sumar khu ikiwa bat kiwa red kibadan hakatan Garo Hills bat ru ban pensutu ya kibat ba ya ka jingkit thi ban penne ya jingkho Jongka Mariang saudong sokun kanang bagi pateng bendri bahadian ru kinjo ya ka Mariang ka babet ban im kat kum kini ko hukum kepala pemi UBC la dalam badan kibat pengken ya ki kendon Jongka Plastic Waste Management Rules arajar khandril kin ngat haka jingpen saja haka kendon Saupusan A Jongka Water Prevention and Control of Pollution Act kat kandai sepatnya husau kat tu kini ko kubor lakut kepala Wan Shapina ka All India Radio Shalom